Ja, la fortui la infa salalau mo ni vaenga fia mal malamai. Lang suala o fiong ai le fatim sili. Pastai mo ngalwenga fai pele vai aso mele vai aso ana tanto komiti fa foi. Ia ole sili alu tono ai le vai ngale o tui pe o na tata longo mai pe le fiong le fatim sili ai me se foi o lo fiong te fono. I tangata ina ia mana tua me se ale tui lona lua. Ole fesili la ona ia ni se tangata ole ave se fam talanga i le melo le expiry dates. Fa pe o malau valu vai aso. Ele mafai ko fo ia fai tui mo. E mafai ona clarify le vai nga fam bolelo fionga ina one tai se na ina tole. Ja, hostai. Ole musalo le 10 minutes se fai lo tui uba o pe po fam talanga. E va le fai nei lo tui o tu lo pe tu se le aso nei. Fai tau le valu vai aso. Fai elo appointment for your second dose. E tau ala e tau na te sau fai tui. O le expiry date, e se mau. O le expiry date o le vai la au. Ele se ele expire keimi. Teimi e fatula ina mai. Wa tui ne o le tui fatu ai nga tui o pasi nei WHO e fa nga. O tui la le eva ai e tui mo fatali de o mo hotelin fai sai di inga e pito ma no sia ma va le response per tui po le vai solo na val fai mês amateur leono fitu val e tau su do vai es pe fiti le tu su do vai es ala hoto tu mai na no de vadu ono sa le fa mai ai pese I ole na ta wa de period le wa va vetu fu e de la vale te mi recover lo ti no push le low immunity o tu mo ne pe sensitize myself so ro kingo ia white cells ia mo o lymphocytes ia fa nga i produce me o memory cells ko rocklaricitos e pe la célula na ko react mano e pe o virus le osa fu ro le immunity vokola le la ka hua ya le kuide vai solo ngapa sauga I lola e le fa pe KOVITI le osa ala mo ko ai over le ivas fu mo pasenge le effective le response Ma lo tai lo fiong ole silon due e le aga I tonu la lo fiong te fono I tu inga e la stato update o tatu malanga le tai au ia me se foi le ma ua ka pe tatu malanga mole au RSE workers fa Ja, en man to foi after ia tu mo siri man to o mana ia fa mauninga malanga na ile masina lente nei ia pe foi la ona to tolo il malanga ole aso luas furuono au kuso malanga nga le tu e fa foi mai ele ele e tanga tai mai au kilangi pol ka ko repatriation flight nga schedule from for the 26th August e mai au kilani e a foi e foi malanga pe ona ia le pol kalame o malanga valele Australia pol Australian flight program le foi ia fia Samoa malanga nai a foi ave tatu tamfana we ngaro lu e fa vai taimi Australia ia ia foi la ni si mafai ona mai ina ua avatu le fa tananga nei approval mai di tulanga I de family ina ia inga mai se tatu travel advice ia o kulanga ngai fa tino ai o malanga foi na mai Australia me o malanga tongi pau charter flights tongi pau I la to ona ia company o lo fainga luenga ai ia almfana u Samoa tono Australia ia mai ai tangata sa fainga luenga ia ma avako ia la tu tangata fainga luenga nei leo ngi malanga pe o malanga ia sa mai ni usila le ka repatriation flights ole kulanga la ia masalo tai au
toi tau mwhai ai avise toi tapa e se whina ngala o kabineta I tūlanga malanga mantua foi o le ua tawhia ia malanga pe on sao nol palmia ia ai na o kabineta foi la na te toi maia ia le whatananga e mawhai on toi wisum pe toi whaawau tātou malanga le ngaka I malanga mai I Australia ai whapena foi malanga mai le lo I New Zealand ia e whaatino I ngā luenga ia se I tāpā pēr la se whina ngā lau kabineta mōne nei masina wa I tātou flights a schedule le aso rufu tolu o le masina nei e sa waile wa mai New Zealand ia ai fua fo ia la tilo le tātou komiti le fio atu ia le ausa kulanga ua ka o koe le Delta variant e le lo I New Zealand o le atu kulanga o iai wa siri tā ua le nei po ua SAOGALEMU le whaatino mai o se malanga ia o le ko inga fautuanga la le na e ave le tātou komiti anga I le fionga I te maitai pāle mi malan kabineta so sani fo iso la tu fina ngalo ia o me uma ia ele na tu te silsila fo I mava ai ia o le ua level 2 e isi vai nga umo New Zealand le ai level 4 au kilani ia manko foi la o ko o le malava le sa wo I kere take off mai o au kilani ia o factors umanga e consider le tātou komiti ma wa ko foi se fautuanga le li forma nei ia o nga avele o se fautuanga al tātou komiti mo le ai lo longa foi mas fina ngalo te mai tai pal mi mal kabineta Alata fafsili ole afai ola solena e sa no la so tolu skulu le o November expire the last batch o ye se fo fuanga le mtanga luenga mo le tatou atu no upe afai ai le fa so polia uma pele au sia fo ile fo numero leo o lo mana o via it's down au sia le fa leo tui ku ia se lava le it's down fa ia uma tui o le te talo le tu e ta uma si au wala fa wa expire o tui e le fenta to te fa ta un tui e le fenta to e ai si o e toi au mai nis tui lang lela expire tui ia ta luet fai yang o tatou on me hol na le tau mo fai vai de o to o al men no foi ave fasal lo o isi nu u alu tapo no o mai do tui ise e wa fa atu vai fo le amantanga ina o fai tui sa vala awa sa nga solo mai tanga la tolo so te fo man la to conscious e walu uma o ta vale tu fai solo inu ya fa ya na uma le we u de fa sa lo la awa tu a inga pa e te le to no le si ai tu to no te la ne me le fa ye tu ya la ye la tu fo mo o lo ya to no e fa pena yo le fo lo fa o si e vidi mai sta e no sa o le ya so no le o tu lai fatali mai ia pe to fa to lima o le o to fai e fe wan mesa ia sa tam fai ana tene fe pos posinga ia ato ar se fulu virus se fulu to si le violetas ona la o le ni vere le la sa tam fa so le ato ia la tanga ta pe to tolu no to ma fai le tene fu pe da tala ia le vaile tu yel to ya de wo ol te be maroro ai po la te foi e no ngala ti ai des fit ya te bin lei o le ofen me ma ko open viral policy o le access mai al tangata wo sa tu sa pe to ro pe to tu tala le vai le fa e si de tu tala tiskat le ba ko wese policy ngane sa ka fre ka fio sa te fa so e le se me na ka fio ai ia ke we expire o ngol fa yanga mai ata tu are wo mo te mi mai e tangata pe to rua pe to tas stana e fa uma yo awala uma e fai na ia ma fai ona tau ma fai a fai ngo fie ta tu tangata fai ngo fie ma mai fo ya le ya pese o tu atu la ya o le o te o ro la se si fai nga pa uma nei wa pe tau va tu a toi tangi ni ya pani po
fa pe o ye mai mau o se luma fo na tanga renga nei ole vai mau vai la au ala e fa so wa fa mai la langi le la Samoa e tau fao ia pe se ia ole tau ma fainga ne tau fa ia va ven tau no mai ia lava ni to se opo ato tatu no o pe fa tino ya tonu ele i o ye se ma fo to tele ele o mai tu ya tatu ni mana ma tau ale tatu tala no pe ia ma fa manino ye ya tu langa fa pe foi tu per tato malo ma io per nga fa sponsor mai ka Komiti tele tu per media sao ai tu fa tasi ya vai do tato apa tai lena tula mai ya tula pa pente ni sena le sai ya tu kana mi pa tu na ro lena ma ro ya pa ma ta ko le ta tau tu ta na ba si tu na ro pa pen na de a ai na e o tu tula ma le no tula ko le pe wo lu so ya ora si wala na ar fengtana fai ma vo el menenta tu le mi sele casitos ono minga ta puni nei ia fa manifestos pe lua ni so ta puni ai ia mo tino ai de uma manifestos ringa ka idua so le vai fa ka le foi le la or ke be fa second dose e ko ka puki o se au mai mo ko ka ka ia e fa ile la ko festos okay no ia mo wa se o la fa si ko be de ko le huma ela wala de spepare ela va ai loko ai mai ama tamia mai o le glopo io vedo me che le glopo sponsor glopo o glopo so mas ka ko sport okay le mai ia che le ia le si vai tu le ho e wa pe la tatu pe la fa ka ko fa la ka inga ka ko la ka ko fa ka wa de ai fai at fitona te ye or tatu no ele ang ta foi le so fo mano re fasi no ele e tu di do ale sa ngare mo tatu tu no ele ia ma fai ana na fasi no te da hoi wa fai lo mena e ton fai mai tanga ta uma eu tu ta wan ya fai mai wa tu sa le la tatu tu ye tanga ta fai yanga mane so itu vai mai tu na lo que wala sin sa mai ale ino fai pulio o tu maru te tasia o le este ko kala e jam fai le ai mai e tana te tu maru e fa mo bonde ile ya wone ye si tu na ko o to tele no mafio anga e wa se laupa senge e pe no fai tu ni vai tu ye e wori fai no fia eu fa mes langa lai o fenga ringa ia pia eu fa kali de o kui te nei tu e la fiafi ko ia e fa mai tu malo se io te mi mana varia to eu le tu la fiafi ia le o le sa unia e fenga al me e ka ua sa ua ka ka ia fa ngo fia ia pe la tu foi ale o tele no o fa la tau tap mo tanga tai tui ya tele la pe o mai ro tui ya tui ne ya no tu fa se nga tu do de po felistala na ye ya o matu fie tele fo e fa na ve wa me siri ro tui ola o fa mau le ya o si me no vai ese ko vai a ko ma ko tata de fa ma ko tata clinic te mine wa matana va ai se tu ave se feita wa fa ni si o mali liu ni si o mai fo ele ka ko poposhe ka ko posen ya ranga le fa ya si ke le
o le pasene le ato ia wa le fato ato suru pasene ia pe o masu pasene tanga tari complete fa este le na pasene e fa inga tai no fa tana lele ave se tanga tai e de so ia me fa no fiona te fono pe le se tuna inga tato te ngol polo inga e no maho fo ela sani te nei na ma te ona toi fo ila vai e fa inga malanga le vai le lua no sa vai e mo fanua mon modelo fiona ole tatou polo inga lona 5 le na le sa toe whaatulanga o mai mawhitu na i tatou teimi o waa a me se le sa le utoe fo ia teimi masani waa le sa toe te tala tatou whaleoloa ma me o whaleoloa la poa ta mai whaleoloa supermarkets ma small shops mai le sfululua i le uli i le sa whapena fo i ma tatou pampensini ma tūlanga umana ia ai le ua te tala tatou marketi fo ile le ngata i tei marketi o ia al marketi fo ile e whatau i mo me o fuo whaile le anga le tunu ile sa mai le wha i le iwa i le tae au ia e whapena fo ila i tae lenga i tuai i mo me o tatou matawhanga o le ua te tala mai le sfurulua e le oli o le sa ia e whapena fo ila i isi fitu una inga umana ua tu inatu mua atu ia o le toe tau mwhaia e tala ia kako noatanga ia sa ia ipo tatu wawao ia ia mwhaia i pea o na Fatino Services ia e fua fo i kulanga o lea e kau mwhaia i kako ngā luenga ai mana tua fo i tatu o whaasalalau o lea tatu te le level sama level 1 yellow me foi la lele to te sila mai ai kai mi uma e fai ka ko por kalame o le nei ama te fa malo si ma le ausa ma ke kau mo le ku i me nei o me o mas le ngore requirement o tatu level 1 ta u foi la ya o to fa mole ia le to e fa manatu e le tau te le to o le kuin ona o le tau fai al tatu puinga ia e lua la isi level si lunga aku se ka ko le level lona tol ia ka ko kalo ile tua ka ke refio le level konga le o ye fiki mangi usila ia ai o le nganga le na i tulanga i tatu SOE orders fa ka ye ko fo ile malu le tuno o mes fo ile o fai pisinisi ia o ilanto ka tatu company va ma tatu pasi la pasese ma ta vale la pasese ia fa afta ia tulo to on sai foi ma ia maloto lango mai tatu nga luenga ia olo o kam fa ia tupe ia ile nei time sei si vaenga Peo le vaalia container mai fiti o so mai fiti ia mai ia America Samoa le mon Peo o se va container na ui mai tau sa o mai fiti o so mai la i America Samoa tau no i America Samoa la so le la tau no mai nei so pa ale fa peo le stop order tanga luenga o no o afia ngol mal pole nga fo yo le afia fiti ai peo ye se tulanga ja so o ye se va fa peo se stop order termine o le va avolua nei va so avi ni sa we tuila ne sa ma ko ka fia o me so mai fiki ai to baluta na tele fintu pui por ngana ne sa mai fiki ai dua so o fiti sa vela il foto ma foi se fa atore si su faso ma vuole ya so ya per fai tau sa mai fiti e ona fai lo se ngana so ya pe te ya ne de uma su faso auto ya ruan vai Tapi eu foi mai le foi lá fa pe ko por vai so que ia por vai so le
O le taimi nei o matua malasua ia inga tātou komiti tai le wafu whamarisia o mwata whainga tui pui pui pe o tangata mana mai warere whai lako sia ki whafo mai ia mai umaho ia le lisi o le kuru ma tangata uma e wawa eri ia nawe fwoi le ia leuki a tau nu mai fwoi na e whai ia precautions maasa ni e manoro uma se si tu le vai o tu tangata loko le e anu ai tite se contact por le ai fo tone ya le tau fai e se o siri no fiamo por le asitala tamai e ai la tau ina ni to fast food ali no mai asitala oi o mai tu le se singa o san ka un ma test tu mai o ya mangu ya uma test nga ko test on the third day e de ia lo test e test for ila so rongo fiku ma le so sufa Ya, manatu o leua sausi ia le tātou Feiloa'iga. Ia, ua whaafonga mai fo il pa ia siu tātou tunu i le tau mwhai atu o le tātou komiti. Ia, i tū tāua ma bala tāua o lo kau mwhai e tuai tātou ngā luenga. Ia, uia fo i na langona le mawha o le avenga o lo tau mwhai PEA i tātou komiti ai maise lava. Ia tātou team sia limi tamai tai fo mai o lo ngā lulu e PEA. Ia ele ngata i tua il whaatinonga o tātou tuinga wa ele tasi tui o lo whaangai oi nei. Ala fo e PEA o nā māua ele sia mā Paul Kalame e se fo isi tui o lo wha solo lava i taimene nei. Ia o lo alu whaatasi lava tātou Paul Kalame. Ia ele tu ua tātou service masani nei le tātou whale mai mto tua. Ia ma tātou whale mai fo i tua sivi. Ma whale mai whai tū mālo umalawa i le tunu. Ia o le nganga e toi tau mwhai e tuai tātou komiti whaamon mole le tunu. Ia a lolofa mai nei ngā luenga. Whaia e mai a tātou ngā luenga ma tātou ausia le tūlanga le herd immunity e peo na tau mwhai e tuai le iwa percent e po o le ovatu. Ia o le oso tātou sauta ua lea o le tāpenanga fo i lea e atua ai sa tātou whaasauni. Ia pe o mai, pe le o mai, ia ai ese le tāua o le tāpenanga o upu masani e whai vasa. Ia e le ko e whai a se tono i vasa. O le a fo i le tautai mata pala ma i longa i aso whai ngita. Ia a olo ina luruina ia a uwhenga ia i ma te tono le vasa e whai ngā kele o na tau mwhai. E hoi la lea e manua o maua si lao o le masele lea mo si o tātou tunu. Ia tō olo whangia. O lo fangia le nei ngā luenga o le fo i mātou te malama ia o le tunu e nau i tūlanga i whiau masani ia e meise le usua i whaalalo le vao ia e whaape ngā fo i mwhaa e le taima i lātou fo i ngā lulu e le taulanga m company ia e te talo atu ia a lo fangia lau vaccination card a whai fo i o le ilo lau vaccination card aua ni avele ma mea e tau fia i lau sau pe a fai wale loa po o se su i le tanga o lo ofu po o kango i eri kama kiki foi so o tali po so walo sa sai aua te awangi e pole pa wale mea e manatua le aso na fai e lau tui e na e su mai la ia o le au nganga o tātou applications o lo iai po o tātou mea o whanei o na po e whaongai telefoni le ana tau whaafonga mai ia o le ko inga teita le leu o maua e le ausa ma tātou ofisa o whaapasene malava ia i tū mālo ta i tasi ma le au whai o tuinga i le aso ma le aso ia o le ko i ngā sao ngā leu whaongai technology lona winga la a whai na whailau tui au ngalo ia te oepo ua lei lol pepa au le whaapoleina tala mai au i nei me o lo whai i tātou tui ia pēr waku fo i le man ngai taua ia i o le ngō mua ma le ngō lua ma lo tausanga tā i lunga e le tātou team so lo ovatu maua le aso na whai i lau tui ia makoewi isua i leo le isau pepa lona lua ia ngā e kau mwhaile e tāofi nge ke ua e fialu ngi usila ia po o se taimi o lumana a le pepa le nā e te tua iai ia o le nganga lea e le tau mwhai atu o au nei ia e whai e msui o le fionga e li whaatun siri o au nei ma le lava lo le tātou komiti o lo tāpo i mai ia e whaapea fo i le fionga i le taitai o le mālo te mai tai pālemia malan kāpeneta
ia matatou paanga to tino I malo mai fafo ia e momoli atu matou faafetai tatou felonga I pea faafetai atu la infasalalau lo tou taimi ia ma le faavanoa mai pea ia o lo tou avanoa tatou te ngalalue faatasi ina ia o le tatou feau tapo I ngā Samoa anga lei le tua I whaiunga le nei aso ma le nei vai aso soifoi. Malo.